Njona likwazi ukubana ke isizwe sikaMthwakazi isizwe samaNdebele siyaphambili sifuna ukwazi lapho esidabuka khona lapho siyakhona ukuthi sazi ukubana ke khona esikhosini kuhamba njani kunengi intandane lapho ezamaNdebele lokho ezihlele zingazi ukuthi inkosi yabo kwethu iyabuya nini namhlanje mina uqathekile ukuthi ngiyedinga khona ngiyefika njalo emdeni wokukhumalo lokho ngihamba nendaba le kancane lezuba ukuphathisa lekhuluma kodwa uqathekile ukuthi sizwe ke wonke umuntu ongabe sazi ke imbali yamantunga ngoba namhlanje silabo labo ke abayibo ke Iqoqo labeNtungwa siloba balapho Philisi Philisi Khumalo ngiyakubingelela yebo kunjani ngiyaphila babenijana akuzitsho ukuthi ungibani lapho dabuka khona ke imbali yakho mafitshana abantu beluzule bethanda ukuthi aze enxela ngoezo sejinjwa ngoKhumalo. Mina Philisi Khumalo ozalwa ngesiqhinga enesikwe enkayi ngizulu kaNdaba uhlomza mkhonto sande kulola kumangede yindlu kaMachichi usuka benesikwe enesikwe uKhumalo enduneni uMadliwa uKhumalo impela lesikhumalo uKhumalo impela elikhuluma layo lapha ngizothula ilunga labadala ilunga uthiwa Iqoqo labeNtungwa ulilunga lapho uliqinise yinkosi njalo ke yilabo abasengathi ngesilungu iCouncil of Eldlers elikhangelayo kuyinkosi bilwa awusitshele Iqoqo labadala Iqoqo labadala vele nxa uthe Iqoqo labadala Iqoqo labeNtungwa lenzani esikwenza laphana umsebenzi wenu vele nxa uthe Iqoqo kutsho kutsho ukuthi sikhangelisisa isimo sonke somsebenzi wamantunga ukuthi umi njani lanxa ukhanise ukuthi ufanele bekwe inkosi kungakenziwa lokho yithi esimele sibone ukuthi kuhluzwa njani indlela yonke efanele ukufanele yenziwe sibone ukuthi yenziwa ngendlela usetshe ukuthi lapha ke kulindlu izindlu ngezindlu eziyabe zifanele ukuthi inkosi iphume khona sikhangele indaba enjalo ezakoKhumalo eziqhakathekileyo ezemizamo ngakho yonke Khumalo yonke iyakwazi ukuthi kumele kwenziwe ngalezo ndlela akutsho ngizwile sithi kumele likhangele libonise hlolisise ukuthi kumele ukuphandwa kulabantu labathwa ke ngabophando uyabazi abenza uphando ngomunye wabo mina Iqoqo labadala bakhona abaphando nxa ngoba uyiqoqo labadala phela anti phela kulaba benza uphando kumele basuke kinzi betshele ukuthi sake siyephanda ukhona inobazi bakwenza lokho babuya kini sesiyathi bathe sibekwenzile babuya kithi nithi besuka mfuthi sisukele lapha esukela khona kuthezo kusenza ukuthi selifuna ukuthi kube lenkosi lahlala njengamantungu sehlala njengamantungu la seliqoqa lakhetha abantu liyabazi labakhethayo lonke yawazi sabakhethayo labakhetha bebangaka usakhumbula usawakhethela ukuthi lakhetha bebangaka ukuthi bahambe bakhangele engibakhumbulayo kwakungu-IV Khumalo kuze kuba lo McDonald Khumalo kwaba lo hayi nandaba ngasibakhohle kodwa uyabazi bonke lalibanikile lokho sithi green lalibanika imvumo ukuthi hambani liyehlolisisa nenkosi ukuthi umntwana nguphi ukuthi umntwana nguphi labathuma lalibathuma ngabe lapho sasibathuma ebantwini abatshiyeneyo nje enasini ngezindlu ukuthi basethe ngezindlu kodwa nxa usetshwa ngezindlu ukuthi uyayazi ukuthi wena njengoKhumalo uyakwazi ukuthi umntwana kumele avele ngaphi ngiyakwazi ukuthi kumele avele ngaphi umntwana uphi lobhe ngola phela wayezile inhloso enkulu yayisekutheni kakusetshwe
endlini kalobhengula ngoba lobhengula nguye wagcina ukubuza. Wakusethi ulobhengula wazala ubani? Ulobhengula kanya wazala uNjubu. uNjubu wazala labantwana ngithi. Wazala uRose. uRose ngokuqala? Hayi. Oqala mba. Oqala bona uNjubu. Albert, hayi ezalo phela uNjubu. Uxolo ngathi yaphamba. Oqala uAlbert. Waza uNjubu. Waza uRose. Waza uRose. Bezalwa nguNjubu bonke. Bonke labana bezalwa nasika yini. UNjubu. Kuthe kunjalo lathi selibathumile labathuma ukuthi bayedinga khonale. Sathi kabayedinga kulobhengula. Bayedinga ngathi enasini ebantwaneni bakalobhengula ukuthi ngubani ongabe ufanele ukuthi abe inkosi. Yikho-ke setsheni kwabo basetsha ngabe sitshela sebesetshile bazuza endlini ekaRose ngathi kanjube. Indlu kuNjubu phela ngoba uRose lo Albert. So indlu so lapha kulabantwana ababili uAlbert lo Rose. So basebesendlini kaRose. Basesiya endlini kaRose bathi indlu efaneleyo kaRose. uRose nengowesibili kungani bengamanga kaAlbert? uAlbert okwenza engayikhona uAlbert mina ngokwami kuzo kwami ngezwe bekhuluma ngaye uMrs Lesabe sekhona ukuthi uAlbert nguye umntwana omdala okufanele ukuthi ngabe kuthiwa kukhulunywa ngaye okuqala ungakakhulunywa ngalabo abanye. Yikho-ke khathesi sekukhathesi babengasakhulumi ngayo ungazisiza ukuthi ungakhulunywa ngaye ukuthi kumbe abantwana kabasekho kumbe kunjani, kodwa imfanele babeyisho kuqala ukuthi uAlbert akuyedinga endlini kaAlbert umntwana khonokho nyabona basela uAlbert hayi abatholanga hayi basebeziye ukukhuluma ngonasingane ngoRose. Babuya batshela ngoRose. Babuya batshela ngoRose ukuthi hayi umntwana labo bona bebathumleyo labo bophando baphenduka bathi hayi sisithole kuRose. Bathi bona sithole kuRose. uRose ngoye esibone kufanele ukuthi lo msebenzi angawuthwala. Kodwa lina njengamantungwa alibuzanga ukuthi le ndini kaRose laba abantwana ngobani lobani, uzelwe yedwa, bazelwe bengu-10, uzelwe bebabili, la kubuza lokho? Sababuza sibili. Bathi kulamajaha amabili. Usawazi amagama abo? Amagama abo. Engaziyo ngobulelani owesibili. Okukhona ukuqala umnene wabo. Kukhona umnene wabo? Bathi ukuze basitshele ukuthi ubulelani nguye ofaneleyo. Sathi sike khona le isekazi owanti babo. Yikho-ke bathi ukhona omdala lo kwangani besitsho okwehlulayo ukuthi uphumelele omdala ukuthi kwangani kaphilanga kuhle ekhanda xa besitshela, kodwa nazange simbone ukuthi ukuthi ngaye uphile ongafanelanga ukuthi angathatha lo msebenzi. Kodwa mantungwa izigijimi zenu selathatha ilizwi livele izigijimi lingathi lina njengeqoqo lina abaphulotwa yiCouncil of Eldlers lathi hayi kumele sizibone izihlobo zethu lezi, kungani ningazange licela ukubona bonke abantwana bendlu kaRose? Ungasabali ngoba uAlbert uthe wena kuthiwa kodwa akusela sembala le kuthiwa bakhona bakutshela ukuthi kulo bhuti omdala kulobulelani kulabanye osisi, kungani amantungwa ningazange lifuna ukubona izihlobo zenu lihleli siyamangena lokhu kuphela lingazange libabone? Hayi thina ekubuzeni lapha satshelwa ngamajaha amabili ukuthi yiwo akhona. Yikho-ke leli jaha elidala ukuze lingabi yilo elifakwa phambili kwaba ukuthi kungani kaphilanga kuhle njalo asohlobo sakho yini uyanatha. Kodwa liyatshelwa lapha baba asohlobo yini lo mdala ufaka kulelana asohlobo yini, asosabo Khumalo yini lanxa egula asohlobo yini
ukuthi ngaladinga ukuthi sicela uke simbone. Uqole sibili ukumbona ngambona. Ngimbona engithi ukuthi engingawazanga ukuthi impilo yakhe nxa sibili lidlalele nje uqoqa kumbe kuphile ukuthi uphila njani. Ngambona nje ukuthi kuthiwa nguye lo ukwenza kwakhe hayi angeke ngifakazi ukuthi wena kuyikho sibili wayengaphilanga ngizange okhuluma la uxoxa la kodwa umuntu uphilile. Bathi uyadakwa kakhulu ayisiyo umuntu ofanele ukuthi angasebenza umsebenzi. Mantungwa nxa liyethi litshelwa ngomunye umuntu ukuthi umuntu uyadakwa lani njengamantungwa lisethi hayi lo nxa edakwa kasalaleli ongadakwayo mbani. Njengabantu abangahlalilayo nxa kunyathezela ngesisindo labo antu ukuthi ngale wasuthiseki sathi nyabona bakhuluma okuyikho. So ukutshelwa uzwilizwe umuntu ekutshela ukuthi ubani kaphilanga kuhle ubani uyadakwa la ethi ayikho lokho. Ngoba yibo abahlala labo thina ngathi sifikile. Asosigijimi lezi ke laba sebenza ophando yibo batsho njalo abophando yibo laba batsho njalo. Hayi angiyona sasuka lapha thina saye South Africa. Yes, ke South Africa khona ngale ngakibo ikubona ke akucela abangakibo indlu yangakibo amajaha wona. Sawabona ku-anti sakhuluma labo semukela sibili kuhle kwaxoxa kwaba kuhle kwaba nje. Yikho ke sathi ukufika ke sabatshela ukuthi silapha nje sidinga umntwana indlu yiyo nayo. Yikho ke sicela ukuthi bona laba buza ukuthi abakaLbert bakhona yini. ALbert lawe ehambe khona eSouth Africa laba buza yini laba sefike kuRose ukuthi kamba abakaLbert bakhona yini. Azange libuza. Hayi abakaLbert azange sibuza. Vela azange lidinga. Hayi nasesivalise sinqanele unalindlu nxa selitsheliwe. Ngizitshela ukuthi uphando lolwahlo lwavela lwahamba losiya dingisisa selezo hamba ukuthi siyadinga kuRose. Ukuthi uphando lolu solutsheliwe. Alazi vele ngincalele kwaRose azange kube saphatha omunye umuntu. Kodwa nje kusazi ukuthi uAlbert ngomdala. Ukuthi bekwazi ngoba sasihamba labantu abadala bevele bezisazi sibili olimi. So nangu ke babuye bakutshela balitshela Mantungwa balitshela ukuthi sesitholile umntwana. Lathini lena. Nasathi hayi umntwana esidingayo nxa esiphiwa yini labo isekazi eliyini elaziyo ngaba abantwana. Yikho ngaze ke siphikise nasiza kwemukela khonokho. Lamukela khonokho. Lingabona ukuthi uzahlupha kambe libona ukuthi into leyenza eMantungwa into yenzala kahle laphana ngesikhathi obonkulumani kuthatha loBhengula alibona bese lifuna ukwenzana le ingcabangcozo yenzala kwaphana. Ingcabangcoza kwamanje ekusukeni bethu sisuka la sasuka Khumalos wandintela mina wathena Khumalos siyale ezansi injongo enkulu esiyayidingale ukuthi ufuna ukwazi ukuthi uyena lokulelana oyimukelekayo ukuthi angahlala esihlalweni sobukhosi ngubani. Mina owesithathu ngangihamba ngimele indlu ukuthi indlu enkulu esithethelo ingabe iyemukeleka yini kaMachichi. Ngale bafike bathi indlu iyemukeleka futhi lingakela ke phambanise abe nguye njalo okhokhelayo oza kwethula futhi lanxa selibuyele ekhaya kwabasele ekhaya. Inkulumo yonke esizayikhuluma lapho nguye ozafika ethule akhokhele njalo aze ayefika ekuqineni sekusetshenzwa udaba lwenqala sekube kwenkosi. Yikho esakuthiwa khona. Kodwa owakhanya kulombuzo bakuthi futhi ukuthi lokhu nxa uhamba kunje uzakwenza uxokozele ukuthi ithole wathi ithole lihamba ngalo elidingayo
ilamabizo yini kuza khona lamabizo yini kumbe kulabantu elibacabangelayo amadoda elibacabangelayo athi hayi silebizo bathi lilebizo yini sithi uKhumalo liyo bathi bizo mbani wathi ngubulelani wathi ke lapho ke elilahleke khona nxa kudingwa ithole lidingwa ngokuthi kube lamabizo ambalwa ngabantu abambalwa elibacabangelayo bangaba abahlanu babe 10 bekwedlula esokuhluzwa laphana ungahluzwa laphana kuphume inkosi umzilikazi abe munye hayi babe babili babe bahlanu hayi kufuneka abe munye yikho okudingakala lapho ukuze kucace lesizwe sibusise inkulumo yenu yikho ke nxa kunje ibizo lilinye kufana lokuthi kade lisevotini umuntu wakhetha ngomunye wathi mina ngikhetha ubani yikho ke akulokho kakubusisekanga emsebenzini onjengalo basitheke lo balo bathi xa libuyela lekhaya lokhu kuzakwenza kube lokuxokozela nanko-ke bathi babuza ukuthi ibizo leli lalithatha ngaphi kwaba nasingayini kwaba lo mhlangano kumbe kwaba ngaphi lalithatha bathi kuzaba lokuxokozela la kanye yikho esahlangana lapho sifike ekhaya lapho likwenze linaMantungwa likuvuma likubona ukuthi la njengabadala ukuthi lapha kuyaphambaniseka lavumela ukuthi hayi akuphambaniseki siyaphambili njengaMantungwa phela Iqoqo labeNtungwa hayi okwenzakalayo ke yilokhu sifike ekhaya yikho kungasacabanga ekuphendukeni kwethu sisekhaya sifika mina emhlanganweni owawukhona ngathi ngiphakamisa isandla njengabantu okumele bethule inkulumo hayi mina abangiqambanga bangivika kokuphela umhlangano wazi ofuna ukuthi usukwethula njengendlela okwabekwa ngayo yikho ke lapha uthe sekunjalo lo mhlangano bakhuluma banikana amathuba ebabesasihambile ayibangayiyo umhlangano wokwethula inkulumo isisindo senkulumo yonke hayi bakhuluma nje kunganeni ukuzana okwasuka kwakhulu kakhulu yimbuzo ukuthi leli bizo lilithethe ngaphi kodwa nxa ucabanga ubona lizwe leli balithatha ngaphi hayi ibizo leli ukuthi laphuma umdali umdali liyo so lapho ubona ngani vele babesazana laba abantwana lo khethiwe abamkhetha abafunda benkosi babe vele besazana lawo liyo ukwazana babesazana sibili hayi bayikhona ukuthi kwazana babesazana bathi nguye ubonakala efanele ukuthi ayingane yikho asizathu asikhitshwa ukuthi kwaye nguye umele efanele bathi uRose nguye but hayi lapha sesibala phela ukuthi anti kulo mdala babuye bakutshela ukuthi uyadakwa unqona kuthi ukuthi vele ngendlela babelayo vele babe lo muntu abevele bemfuna ukuthunywa libathuma lina vele babe lo muntu abalayo engqondweni yabo babe ngayanga phanda njengalokho kumele bayekwenza hayi baphandle babuya sebesithi kodwa ngibona ngani isinto esikhulu vele injongo yakhona kwabonakala nje kufanele ukuthi abe umuntu manje wena kuphatha njani ukuthi uhanjise endaweni kodwa usavunyelwa ukukhulunywa kwakuphatha njani wena kunje-ke ake ngithi ngikuphe kuhle emhlanganweni lo okokuqala okwethulwa usethulwa hayi kwakhulunywa kwacokezela zange kube saphuma kuhle kwaza ukuthi ngemva kwamalanga nje amalutshwane kwase kusiba lo mhlangano kwabiza umhlangano eGumtree kuMrs Lesabe owethula uMrs Lesabe lo uthenjiwe Lesabe umhlangano kwase njongeke mhlalokho ukuthi kuze wethula sibili inkulumo zonke zehambo mayelana lo daba lo yikho ke uthe sekubizwa lo mhlangano mina kangibizwanga banjiya babizana bona uthe ekuseni umhlangano kufanele ube khona umhlangano ofanele ungene ngo-11 mina ngafonelwa ngoweqoqo umabhalane uPhilip wamfonela wathina Khumalo
uyakwazi yini ukuthi kulo mhlangano eGamtree oleMSisi lesabe ngathi hayi angizwanga wathi yena seqe ikhompyutha umhlangano uyangena ngo-11 ngathi Khumalo-ke njengoba khathesi yi-10:30 ubone ngani wena ngahamba ngayiphi indlela ukuthi ngiyebamba lowo mhlangano asikuthiye kunjalo bakubone kufanele ukuthi ngingabi khona zakumisa khonapho owethulayo kulowo mhlangano ukukhuluma ngoyoliyo owethula wonke ngendlela bona ngayo sebesethule lo omama lesabe kanti-ke kholokhana mina ngikutshele khona ukuthi wathiwa akuhambanga kuhle ngoba kwabuye ibizo lilodwa kwakufanele amabizo abe mbalwa ukuze kuhluzwe uphume udaba lenkosi loliyo ngoba vele ngokwazi kwami isintu loba ngaphi nxa umntwana kwathiwa ngumntwana kula mntwana kwathiwa inkosi esiyitholile kuthiwa abantwana sesibatholile sokumele ke lihlale phansi amantungwa into leyo siyabosibanda sakubani kodwa lina amantungwa inomele lihlale phansi lokhu kwasetshenziswa nje kuphiliswana la sekuphiliswana kuphela lenkulumo leyana esiyithelwe ngayo kuthe lamhla esezegcotshwa ngapha eMulasingana ngafonelwa mina ibusuku ngisekhaya khona Khumalo uBondweni ngathi hayi siyakucela ukufika ngapha kule nkulumo eyangaphakathi yabo Khumalo sizenixoxa hayi ngasukumela phezulu mina ngisuke ekhaya ngabuya la ngithe ngifike la ngicutha uBondweni umelele wathi hayi lapha sizaxoxa sisentaba zintona lekondweni kulapho okulabadala khona sasuka sahamba sakhona afika ngala ficoto inkulumo umsebenzi omningi usuqalisiwe bathi sokusilele wena kuphela ngokade ungakazi bona ngale babebuye bengufu owesifayithe ngoMulasingana kulela khonapho ngisengithi ngiyakhangela mina usabazi labantu ayebelobolela ngabantu bani yayimhlabezi lo Bondweni lo Khumalo lo munye ubaba wakoKhumalo owayeyinyanga onguye wazezisebenza lo msebenzi subiziwe lapha sebekhona lina mantungwa alikho lapha selibizwa zokusenziwa yonke into le sesizwe kusenziwa thina Iqoqo labadala ababizwanga bonke kwabizwa mina kuphela injongo yokubiza mina kuphela kwaba yikuthi ngizemgcoba mina ngisazi ukuthi sizekhuluma inkulumo zangaphakathi zakoKhumalo ukuthi ngizemgcoba ngizange ngikutshelwe ngisekhaya ngisacelwa kodwa ngabuya ngisazi ukuthi sizekhuluma inkulumo zangaphakathi Tezi sikhonapho sengitshela ukuthi wena mina ngizamgcoba amantungwa laba Iqoqo labeNtungwa kalikho Iqoqo lalingekho nguye wedwa obizwayo ubizwe endabeni ongayaziyo uzeke la susitshelwa ngitshelwa uzeke lapha bathi ke lapha wena uzamgcoba umsebenzi kumele ukuthi umgcobe ngathi hayi kugcobeni hayi ngibona akuvumi bathi ngandlela abanye ngathi hayi mina ngikwazi ukuthi inkosi iyagcotshelwa emzini womuntu kokondweni uchief la okondweni ichief yena yikho-ke njalo okwesibili abanye Iqoqo elabadala kalikho lapho nama-meeting zabafica bekhona induna zikhona induna zingaphi zazingekho le nduna zazingekho le nduna induna zazingekho khonapho ngathi induna zingaphi abantu bangaphi umsebenzi omkhulu phela nxa ugcoba lo mina njengendlela engazi ngayo akundlingananga nxa kunje ukuthi ngawusebenza wona lo msebenzi azatshela ukuthi hayi wena nxa ubona ukuthi awenelisi hayi sizakhetha omunye enzi ngathi kungaba ngcono kube njalo lakanye bakhetha umhlambi u-Arnold Khumalo okaMhlambi nguye wamgcobayo wenziwe umsebenzi wonke owenziwayo waqediselwa eplazini
Philisi Khumalo ulapha ngigcobela khona kugcotshwa ensitha into yonkile yenziwe ensitha ngoba induna kazipho hayi kwakusensitha njalo kwakusenziwa ngabe South Africa baqonda ukubuya baqonda ukuzakwenza lowo msebenzi kwakungekho abalapha nje kuzazi abeqoqo sasingekho babengekho bonke kwakubizwe mina kuphela yikho kwagcotshwa khona ngale ngintambama ilanga lapha kwakuthi kwakungama-4-5 khonapho uthele usuka lapho ngale kwakulanda ukuthi kuye Bulawane asingane inkunzi iyayisetshenziswa la inkunzi inyanga la ikhona ngithi inyanga yakoKhumalo la ikhona lapho yayikhona sasihamba sonke sikhona ngapho kwaza ukuthi ntambama mina ngangingazikekho-ke lapho sisuka lapho qeda lapho esegcotshiwe zisetshenziswa inkunzi vele kusetshenziswa inkunzi ntambama yakusihlwa waqediselwa kuLeo Khumalo esegcotshwa ngophondo lwenqama ilusiko lolu vele yini nxa ugcotshwa inkosi lusiko yazokuthiwa lusiko angikwazi lapho-ke mina ngangingekho azange bamfune khonapho mbeki kwakuyisizathu sokuthi ngala ukuthi ngigcobe engqayeni yabona ayikho ngasafunekanga ambeke inkosi yagcotshwa induna zingekho imfihlo igcotshwa ngenkunzi yilo siko yini yabona yilo siko awungizwani sithi mina lokuthi khona ibizo leli anti uyabona uyakwazi ukuthi wawuvele kule njongo nje yayikhona nxa ukhangela injongo le ukwenza into lezi isikhaphekhaphe masinyane ensitha kwenze lokhu ubona babekwenzelani hayi phana injongo yayikuthi kakwenziwe masinya abantu babone inkosi sigcotshiwe sikhona yini uthi ngagcotshwa bese kusenzakalani angazi khona angazi-ke khonapho ukuthi injongo yokhona yikuthi ungagcotshwa bese kusenzakalani ngikhethe bakwazi okay sibuyele futhi emva kancane laphana lifike laphana lamthola yini umama kaBulelane ekhaya khona ozala uBulelane uzalwa mbani futhi mina hayi ngikwazi ukuthi uzalwa mbani azange lidingisise lo because indlovukazi phela le kumele yazi umuntu ozazala inkosi antu kumele aziwe baba kumele aziwe into esawubona ngale ngaziyo ngo-anti bakhe kathesi ngithi asitheni kumbi kwavunyelwa ukuthi ngawagcotshwa ungabe le ndlovukazi umuntu ozala inkosi antu kumele aziwe umabani umama kaBulelane limazi hayi mama kaBulelane hayi ngimazi isibongo ke hayi awumazi lesibongo hayi isibongo sakho awumazi isibongo sakhona ngale nasingene eSouth Africa sezansi hayi angimazi mina ngazi u-anti bakhe yiwe ngababonayo uthi laba ngu-anti bani mina kumangisa ukuthi kubuye lizotshelwa mantungwa lingadingi ukuthi umama womntwana ngubani lingamazi umama womntwana wathiwa sibili kodwa kunasingeni kwakhe kukhulunywa ngawo unina lo akunesibongo saqatshwayo zange kucace kwangani nje lesibongo lesi hayi kwangani siyasole kodwa kuzange kuthintwe kakhulu wapho kuthiwa nje hayi anti yiwo laba landaani lina mantungwa Iqoqo kwakumele likubuze lokhu linto le into enkulu phela into yakoKhumalo sikhuluma into yesikhosini la asikhulumi nje ngomdlalo khulunywa ngesikhosini komele kudingisiswe lapha uhlupho lukhona engakuhlela lona sibili mntakababa yikuthi wona okuningi wakungaza ukubuzisise ngoba okuningi kwakusetshenzwa kufana lalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-dictatorship kwakulo umuntu owayefanele akhulume okuningi lokho okuningi ukuthi wakungathintwa noma ngubani hhayi abanye sasikhona njengoba sasikhona laliphoma ngabantu nje so lo muntu kade ngikuzile ukuthi lo muntu we-dictatorship engubani futhi ezamani yena ubona kule nto ayifunayo yini la owe-dictatorship kwakunguliyo yonke into yakhona yayisetshenzwa nguliyo
ngikhumbula njalo sasuka lapha sahamba sa eNgoma lapho walwela khona amabutho kaMzilikazi loChaka lapho silonda lokho silonda umzila wenkosi wona safika khona ngale silanda ukuthi siyahlangana nenkosi uZwelithini loBheji yikho-ke esamsica ngale ngoBheji uZwelithini kwathiwa akakho uhambile kulo mhlangano kwenye indawo bathi hayi inkosi kayikho ihambile ngomhlangano okhona wakhanya ngobaba uBheji wayekhona wasemukelayo basitshengisa inkunzi yayinsundu eyayinonde bathi bakwekhumalo isithebo senu nasi inkunzi lana kwathiwa bayithatha amajaha bayayihlinza bayihamba bayahlinza nasangenisa endlini lokhu isikhoka hleli la umdala uBheji endlini laphana ngemva kwesikhathi esithize kwabuya indoda yathi bakwekhumalo nasi inyongo yesithebo senu yini asisiye ukuthi lizakwenzani ngayo bayemukela oliwe loZide uKhalayi lomsongelo bengu4 baphumela phandle basithiya sihlezi silo umdala uBheji inkosi uBheji lana bahamba bakhuluma bebuzana ukuthi inyongo le izathwana baphuma lokuthi inyongo le kufanele ithele umsongelo ngoba muyo onasinga owendlu obonakala kufanele ukuthi owendlu walobhengula nguyo wagcinelayo ukubusa yikho-ke besenza into eyimangasayo ukuthi sokusenziwa nzansi kwakule dictatorship eyabonwa ngamakhiwa okwakusenziwa okunye sasithiya thina bayekwenza sithi kodwa naleli qubula sasiliqubula uthe njalo kusuka lapho ngapha kumele ukuthi imbiza ziyavuthwa ngale kwahanjwa kwayiwa ngale sekubizwana thina abanye sasala khona basabizwana kwakhulunywa khona ngale ombambo ababehambile umbambo wekutshela ukuthi hayi ngale kukhulunyiwe kwenziwa lokhu ukuthi kukhulunywe bathiwa hayi lo lidaba elihamba ngalo kade kufanele ukuthi ngabe bekhona lo ubaba obengalilamulela obengalenzela inkatho kule nkatho lapho bekufanele ukuthi yenziwe inkatho le ngibona ingethi kuyangenwa kusebhalweni kumbe kusendlini ngazi khona ngalo ukuthi bonke abathi bayimi bonke bangene khona phansi obezazi beyibo ukuthi bangamakhosi kodwa ozabonakala ezangena kuphela engayisuye kaphenduki yikho khonapho kunjalo bathe bephenduka ngale imbiza lokhu ezizeziko zingakavuthwa lele nkomo esasibulawe lisitshebo ayidliwanga sekuthiwa kasihambe obana lwana umuntu wayemelele ukuthi uzabuya esevele echechi abesesenza lowo msebenzi bahle saminyezelo wathi ohanje masinya baphenduke angakabuyi yena lowo usezwe wenu nxa ucabanga kwenzelwana ukuthi masinyana sihambeni masinya sihambeni phela laphana kwakungasi umdlalo lapha babebhande bangene bonke abathi yini besaba ungena kwethiwa kwahanjwa sabuya ngizaba leli bakukhumalo lenza omunye watsho baba wathi yena umsongelo nxa bethi uzathela inyongo le uthi usebemfaka ilitshwa umsongelo akasuke azibuyiqeda iminyaka emibili ephile awuqedanga wona owodwa kwafana nalo-Arnold lo akuphinde Khumalo uthe umuntu lona wathini wathi yena umsongelwa lo wezizwe nxa besithi ngiyothela inyongo bange bamthela inyongo bazabe sebemfaka ilitshwa bazibuyiqeda iminyaka emibili uzakufa swafa awuqedanga wona owodwa umnyaka nendaba kuphambanisa izinto kwafanana layo Arnold lo wagcoba uNelson ubulelane ngaphandle wagcoba ubulelane kwaba amavimbi amathathu inyanga ithe yaphela ukuthi uNelson lapha Ntungwa ubuya le ndaba ezinzima lapha belihambile umuntu lo othiwa bamnika inyongo le wenza yonke into imicimbi ayenzayo kaqedanga minyaka akaqedanga minyaka
mina ngangisala ngisazi ukuthi ungaphambanisa isiko leli batshela ukuthi kona okokukhumalo kwakugaganyelwa okokukhumalo uma ukwenza usazi ukuthi sibili kuyimfanele ukuthi khona ukwenze ungenza ufanisa akudajele akulani uyafa uze akufa beyintela kunjalo khona ngangisala ngangikwazi ukuthi wena wala lapha eNtabazintungu ngangikwazi ukuthi okokukhumalo kugangela kugangelo uyafa awubotshwa uyejele akulajele akulani uyafa so wagcoba ubulelani swafa swafa umsongelo swafa kulana singakulo ukhumalo ufoso wayengukhumalo wendlu ikamathithi yonana ukhumalo lo wayejanja bona indlu yangakithi ngenkezo mangithi mina lanxa ngingekho lapha nxa kunzawo lesikhumbuzo semhlahlandlela senkosi umzilikazi nxa kubanjwa amabili okupheka utshwala ukuthi uzapheka utshwala kolobo kufanele ukuthi amabili akhona ngabe ayebanjwa yimi kodwa bese bethatha ufoso lwana ngokuthi ungukhumalo layo ngumwetshitshi bambambisa amabele wona lawo uthe ufoso egula eseza kufa wangitshela wathi khumalo sengigula abantu laba bakomzilikazi asafisile ukuyangena emhlanganweni wabo abantu laba bagangile bangisebenzisa ngathi khumalo kodwa andingayinjini ukuthi unanzelela abantu laba basebenzisa nalapho kungafanelanga khona yena babembambisa ngamabele wathi khumalo kasafisile ukuya emhlanganweni wabo wakuthi ngigula sobele nyasola mbona ngani yiko lakathesu wagula wafa awudlalwa kati manje asomdlalo into yokukhumala lapha sibili nqazi nasangakuthathiswana njalo kunje baba mina la ngibona ngani lanxa kuthiwa kule nqumbi yemali nasilekwelayo ngendlela abadala bantshela ngayo ngiyazwisisa angangikholwa ngangcono ngizindlela ingqoqo zami zomlomo ngiyabe ngiqondile angeke ukuthi imali ngiyithathe ngiyiza kufa ngingakayidli kungincedani mphilisi lo kunjalo sibili ngikhuluma engikwaziyo okwakwethu engakutshela ngabadala manje la indaba lezima le yena uliwe endaweni engagcobe nabantu la engabe nguye wagcoba esabo uyalazi iqiniso ngunanzelela uyasonduzela ame ngale celeni ame ngale celeni yena uyasonduzela yikho-ke mina khonapho kuthe kunjalo lwana esegula ngikwazi ukuthi umnyaka lwana kwathiwa kwase kuthiwa mina kanye bamba amabili kuzayo esikhumbuzweni ngathi inkezo kayitintshwana abantu besaphila lo vele bambe iminyaka yonke kabambe ngala futhi waba ngokwesibili ukuthi kabambe ngoba ngangikwazi ukuthi okungenza njalo ngithi mina laphana kawugaganyelwa kunje baba inkosi ulobhengula nguye wagcinela ukubusa ulobhengula ecinela ukubusa laphana ulobhengula waphambanisa weqa imilayo eyalaywa uyise umzilikazi elaywa ngabamalinda lapha abaphethe amalinda lapha ngoba inkosi umzilikazi kufikeni kwayo la yayifuna ukuthi ngaye iyalwa nabafica laba bezindlu abathwa abakuncube laba bosibundula laba amambo laba nezindlu lezana abafica lapha wakhuluma la umzilikazi ufuna ukula bathi khumalo lapha kule lizwe akuchithwa gazi kuyazila amalinda lapha uhambelana nalo yikho-ke esingakwenza kulokuthi uliwe uchithe igazi khumalo singakudedela ukuze ube yinkosi kodwa ungakabi inkosi nxa ungavuma sikuphe inasingemlayo eyamalinda lapha lemithetho
yamalinda alapha ungavuma sikupheleyo mlayo lemthetho yakhona ungayihlonipha uzabusa uzikhokhove Khumalo labanye umzilikazi wabusa wazwakho ukhothama yikho-ke sekube njalo umzilikazi wayihlonipha imithetho lana kwabakuhle uthe esele nomzilikazi wathatha ulobhengula esethethe yikho wabusa ulobhengula wabusa isikhathi esifitshane ngoba weqa imithetho eyayilaywe uyise wayilalela wayihlonipha njalo kwathiwa kuchithwa bhazi kuleli lizwe yena waqalisa wachitha igazi wabulala wafowabo bonke ohlangabeza wabulala okhokhisi abafowabo waqeda wafowabo ulobhengula khona ukhiyana ubona lokuthi khona into eziningi lezi ngisala ukugagamela ukuthi ngizenze kulamajoyi ayiwo angumgoqo ukuthi nxa ngenza noma kuyini amajoyi lawana engasetshenzwanga aqedwa akulanto ephumelelayo yikufa kuphela ufanele kuqale kusetshenzwe udaba lwamajoyi loluya njalo mina owendlu kaMatshitshi ukuthi mbambela kuyazila ngingabamba la amajoyi lawana engasetshenzwanga hayi khonokho yikho abadala betshela ukuthi lokho kungagaganyelwa ungathabisi yikho lapha indlela eyenziwa ngulobhengula ulicala elikhulu la okufanele ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kulabantu abadala ngaya kuhlalwa phansi ukhulunywa ngalo abadala indaba lengahlali phansi yikho lokho kufanele ukuthi ngaya kuhlalwa phansi kusetshenzwe lolu daba lolu lwamajoyi qunya amajoyi wonke wona lawana amajoyi lawana angaqunywa lawana amajoyi yisi isikhathi kodwa ukuqunywa kwawo kufanele kuhlawulwe kubani indlu kalobhengula kumele ukuthi khona ihlawula endlini enkulu ekakhisi isekhona le ukhisi wabulawa yini indlu kakhisi yithi ngomunye wabo indlu kakhisi le njalo endlini kababosicingo kulapho kukhanya kule ndaba khona okufanele ukuthi khona kusetshenziswe umsebenzi okufanele ukuthi ngawenziwa umnewethu Vayi umnewethu Vayi wehlula ukuthi awenze ngoba hayi wasuka waphambanisa kasenzanga okwakufanele akwenze manje kwazi walala manje katheso lo welamu Vayi ngakithi uRobert laye swalala sokusele mina yini esengumdala okumele ukuthi khona wena konke kwakumele bakwenze sokumele kwenziwe yini umntwana osaseleyo owesibili nguFrank usekhona esele sibabili amajaha ukuthi ungakhothama lina kuyasala sokuyiproblem engasoze yaphela le ngakhothama mina ukhothama uFrank njengoba kuyiproblem engasoze abasedubekile ngabantwana lesizwe sikaMthwakazi obekubantwana kuyavuma umthosinyana lokhona ngaye siyaqoqana sibili sisebenze umsebenzi luphutshe senzele abantwana basale besebuhleni lesizwe sikaMthwakazi abantu benkosi badubeka abantu benkosi badubeka kufanele kulungise indaba le kodwa ke ngaqede ngoba mina sengikhangelele ngakhala lo phathi sikhulumile ukuthi yayi kwakumele kuveleke abantwana baka-Albert abantu baka-Albert bakhona yini abantwana baka-Albert hayi akulaqiniseki ngalikhuluma ngabo bazi mina ngagcina sesabe khuluma ngabo ukuthi yibo kade kufanele ulesaba uthenji wathi kumele uvele endlini ka-Albert wathi ngayo isenti ka-Albert yindlu efaneleyo ukuthi bakhona kabakho hayi lokho yikho engingabe ngikutshwa ngayo angikwazi Mantungu alizami lokuthi Mantungu alizami lokuthi libadinga hayi kudinga kufanele
Udinga kufanele kuphela kodwa njalo abaziyo abantu banokuyavuma abaziyo bangahlali phezulu kwabo abakuveza obala sisebenza umsebenzi wokuphutshayo. Nxa singathi lapha mina njengomsakazi ngibhadule ngenza uphango lwami nami ngenza sibavumbule sibathole ungathini? Masingabavumbule sibathole yikho kuyabe kufanele umsebenzi wenziwe sibili ophutshayo yibo babe befanele. Nxa bekhona nxa bengekho kuza kwehlula ngoba kababo. Hayi ukuthi kwenziwe isingundengunde ngabe sicosile sizaba lezakalayo. Kodwa njalo uyabona njani lanxa kuyikuthi bazizakala bekhona. Angikwazi mina engangisitheke ngakho sile ekutsheleni sise South Africa le sitshelwa ngamadoda awe South Africa ngale ababephila belozela ithini inkosi ukuthi inkatho ngaphandle kwenkatho akulanto elingayenza ake lisebenzeni inkatho kube ngaba kaAlbert bakhona kuze kuba kaNkulumane babekhona abakalobhengula babekhona yibo abantu okumele bangeniswe lapho enkathweni. Thina abanye sisisindo sabo yithi efanele sibahlalise emfanelweni yonke kulokho sikulindele siyavuma. Lakho liyavuma? Yeah. Hayi siyatshela kimi ke lokho zabe ngudinga basafuna ukuthi ngibadingi laba mina lokho engidinga ngifuna ukuthi mina abantu bamaNdebele sizwe seMandebele iqiniso liphume yabona ukhipha ke indlu bekhasini khuya kuvele segcekeni kungenziwa into lezi yani ngoba sengizwe into eziningi ngoba ngisengelezi into ezivela khona kibo kabulelani khona le ku Rose. Uthini ke manje njalo okunye ukuvele kungadaza yilokho ekusebenzeni besikwenza bese ngathi Iqoqo labeNtungwa sikhuluma siqoqa bekungemukele ngabathe mina madoda nxa sihlangana lapha singamakhumalo yethu kodwa phela thina singabantwana benkosi kuyavumeka khona nxa sisebenza umsebenzi onjengalo kulezindlu ezazingamasekwenkosi kathi kungani lazo kwelilanga singaziceli besibe lazo emhlanganweni lapho nxa siqoqa kunengi abangasincedisa ngakho esingakwaziyo singabantwana bamakhosi sinye akuzange bekwemukeleke khonokho. Hayi yikho-ke khonokho kuvele kunhlupha njalo zikhona lakathesi izindlu abanye abafisa ukuthi ngaye bancedisana lathi kulokhu nhlanhlankulu bakhona abaziyo okunye singakwaziyo abangasincedisa ngakho umsebenzi uphutshe kuhle kodwa bebengemukeleke kungavumeleki khonokho ngoba inkulumo lapho kuKhumalo bekulokukhuluma ukuthi kungakhuluma mina amaKhumalo wonke asekhulumile kutshoni khonokho amaKhumalo bekukhuthalana lapho into enkulu kakhulu bekufanele ukuthi amaKhumalo izindlu zihlanu izindlu lezi zingaziyaqoqana zonke zibe khona zingaba khona kwazakala ukuthi indlu le ikhanda layo ngubani indlu likhanda layo ngubani ngoba ezindlini lezi indlu ngayinye ilomsebenzi wayo umelayo enkosini lapha ilomsebenzi wayo umelayo yikho kungenza umsebenzi ucace njalo uphutshe kuhle okucacileyo ngoba nxa sisebenza lapha kakhulu mntakawa uqakathekile ukuthi sichiye kubuhle abantwana besebuhleni yindlela ezakwenza baphile kuhle lesizwe sikaMthwakazi. Inkosi yayiyinkosi ngabantu hayi lokho kwalamuhla ukuthi sizakuthi thina lokhu ngokwangakithi owangaphakathi ukuthi izindlu lezi ezazingamaseko nalalamuhla ngithi asizidinge siyazifuna kakhulu enye ngibizwe lapha ngicela ngabafowethu enye la indlu imfonele eyabona abangamaseko ikhulumela kathesi abafowethu mfisa ukuthi lesihlale phansi sikhulume ngakho hayi sesemva kakhulu ngomsebenzi sesibambelele abantu isizwe sikaMthwakazi. Hayi khuya ukuhle sibonga ukuthi usuke khonale ngokucela kwami uzofika edorobheni ukuthi sizoxoxa akuzihaye kuzishaye ngezibongo zakho kunijabulise lami ngizwe lapha ke
umuntu engilayo umuntu wesikhosini impela. Mina Philisi Khumalo of Iqoqo. Usicima ezalwa ngumagula, umagula ezalwa nguKhisi. uKhisi ezalwa nguhlazo. uZulu kaNdaba uHlomza Mkhonto sandukulola kuMangeni. uNdaba ezithu uThotholozi. ulugebhe lukaMatshitshi indenzo nduna. uMdelanto owadela ukubusa. Bathi bafowethu akusetshenzeni kube kuhle. Inhloso enkulu yikukhokhela isizwe. koKhumalo abantu umbuso yayingasiwo bonke babengabuswa ngumkhonto, abantu babuswa ngokudla isibusiso esikhulu. umuntu angayivakathela lapha ekhaya koNdaba ezitha kuMatshitshi kolugebhe uNdlondlonduna umdamba kaNdaba ezitha. umbuso omkhulu umuntu kumele ukwazi ukuthi kona udlile nxa ethekelela lapha ekhaya asuke endlile ukwazi ukuthi uhamba umango ongakanani koNdaba Thank you. We'll continue unraveling the truth. We'll continue to get to the bottom of this as we try to speak to the Khumalos and finding out exactly what happened, why all these differences, who is supposed to be the heir to the king. At the moment, labeNtungwa, there's no king.